Greater Difu Bazar Committee pen achiklo jonwang kuladalong tangka kirung kopia phanlong. Rangsali Forest Sub Beat Officers Office along Langkijun Mowe pen kisung kachetong. Chandigarh University amehang thekdet pen ningkan kepangbong surihinira pharo trogra krekethom pretends ke jokpon. Carbing long life prime time abirta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjponitha. Dipurong sopialong kali kalang atang kakirung thapatum ki ong parpi gajok hormu hortar nam ke so bangke batpi khangjanglo. Lasong bong pen Greater Difu Bazar Committee tumang bong tek samen pen tangka kirung kachithi tap ajoini si piniarni raratum anam ke so hormu chonam nanglo. Lason se Difu rong sopia long phuroya the harsun ke er woti plate along jangthu dali sang thesering thekumbong along ok along pe ri pen ke chenglok angton hormu hortar akulat along anta akelia nam pensi ke en saidelo bangso nam ke so nangkok alam the ke long pona tengki Difu rong sopi ke pangthir anam Difu Municipal Board hin pen achiklo jonwangta akulat tinalong tangka rungponlo laki rong sopi ke pangthira pharmanlo tangte Greater Difu Bazar Committee atuma hin pen achiklo jonwang akulat tinalong pen tangka kirunga bangki kupia phanlo Greater Difu Bazar Committee hin pen Difu rong sopia phan kupia saisi ke klem ponlo rong sopi ke pangthira sai tong ke klema mate rong sopia ro ke pangthir jir aphan dasbing tong kirona sai ke klem ponlo Kidantang anabangke Greater Difu Bazar Committee hin penabangke thangnat ke klempon ke thekponlong avi tangte kopia phansi tangka kirung ponlo Greater Difu Bazar Committee hin pen Greater Difu Bazar Committee ke klempon veknang jia saemo ke klempon abangke ke thekponlong avi bonda ke thekponlong abangke akulatina long pen tangka kirung anchot aho Greater Difu Bazar Committee hin pen rong sopia lo kedo anakulara long pen stami chiklo jon pen Sika pharo isi pen suri an kirung padupon Superintendent of Taxes along nonamat valid mate killing at a trade license ating pen langdam pulote rong sopi ani kijumnai sitami suri truck sose akulat dobom lang laso ting pen pulote kijumnai sitami achiklo jonwang lakrip hosose atangka bangke Greater Difu Bazar Committee hin pen Difu rong sopi akulat atumalong pen rungponlo tangte bangso tangka Kulata long pen kirung ponaret ke komat pensi hukum kiti ponlo. Difu Municipal Board pen ma Superintendent of Taxes pen ma mate Karbiang Autonomous Council hin pen. Bonta Difu Municipal Board Superintendent of Taxes la pen Karbiang Autonomous Council hin pen sitami bangso atangka kirung jia phan hukum alo I ponlong le. Rong sopiar lo Difu Municipal Board atum dokko ka phisitami Greater Difu Bazar Committee ke lang plot pen lapuson tangka kirung thabare rabangki kopia phan lo. Achiklo jonwang lakrip ho sosea tangka bangki kumara phansi ke pale damlo Difu Municipal Board along anma mate Superintendent of Taxes along si ke pale damlo Greater Difu Bazar Committee atum achiklo jonwang akulatin along tangka kirung aret ke kona pensi jakong ke long loklo Bazar Committee atum asai kupilo hithi kular along sanghan pen ke danglok lohan anam ke paso pangtararet aputha kelang chari duna sai do anabangsi ke claim rek nangji atum si thangna da sai claim clipin rong sopia phan thangnat akirap abi pin atum pensi lak atangka ki parung ke Greater Difu Bazar Committee atum abangke raravi kachong sip kalilang ma तो 900 कितना रुपया टन कमेटी का और आपको जो महीना में बाजार कमेटी या टाउन को कितना कितना देना पड़ता है जो मतलब बाजार कमेटी मंथली 300 रुपये टाउन कमेटी का नहीं है बाजार कमेटी को देते हैं आप लोग टाउन कमेटी का तो जो मंथली है वो ही है उनका तो बुक है मासुल দিব লাগে পার বেগত এটু 15 টাকা দিও আর আপনার এটু ট্রেকিটা 10 টাকা দিও আর তার বাইরে আপনি কি কি দিয়ে টাউন কমিটি হোক বাজার কমিটি হোক না টাউন কমিটি তো দোকান ভাড়া দিব লাগে যেটো টাউন কমিটি
এইটো আৰু আপোনাৰ এনে আৰু বজাৰ কমিটি আমাৰ বজাৰ কমিটি আছে বজাৰ কমিটিৰ কিবা এটা দিব লাগে কিমান দিব লাগে মাইকে 1000 টকা thang bak be kirung tap ke ong ajok phurui ethe wholesale along ilin krep ho adim along retailer along ilin pen sika inkwara pho an chonam nang koklu harsun care wholesaler along ilin sika thong kep adim along retailer along pen ilin pen sika pho kep an chonam nang koklu la son thak si kapre ka son seta me la puson se anam ke so pen chonam nang koklu যে অফিস কারণে এটা কিবা দিও হয় নেকি এটা কোনটো অফিস কানে লয় সেইটো কোনটো অফিস কারণে কোৱাফাৰ লগত নাজানে সিহঁতে আহিলে নিদিলে বেয়া লাগে নিজেও কিন্তু উঠাই সিহঁতে সোমবাৰ দিনাই দুটা অফিসার মানে অফিস কারণে কিবা এটা দিও এনেকা মাছ একটা লৈ যায় একটা নহয় এক পিস কাটি দিও মানে এক পিসে দিয়ে 100 গ্রাম দিয়ে 5 গ্রাম দিলে লয় আর তারপরে বেয়া কমিটিতে যায় ট্যাক্স বাজাৰ কমিটি কিমান লয় আমাৰ লগত পৰা 200 টকা মাহত 200 টকা মাহত সব মাছৰ দোকান পৰা লয় ন সব দোকান বহুতে মাছৰ দোকান পৰা লয় হোলসেলৰ পৰা লয় একটাও বাকি নাই মানে वाला प्याज अभी आपको होलसेल में 37 38 ऐसा है वाइट वाला आपको 32 34 अप डाउन होते रहता है प्याज का आलू वाला आलू होलसेल में 1500 15 दाल कितना दे रहा है दाल 90 और 100 दो रेट का है trade license nangji sitame Karbiang Autonomous Council alongsi tax pinangji business registration certificate le nang sitame Diphu Municipal Board ahin pensi pidunji pulote Greater Diphu Bazar Committee kupia phanlo laso teng thangbak be radatangka kachurung chot pen thangnada sai ke claim pon kawi pin pen anparta radaphan ke pasung chot Greater Diphu Bazar Committee aphan Karbiang Autonomous Council ahin pen kupia thesi kilang dingma Athela tumsitami thangnara sayamo avi kusi raten ningje pon News report Karbiang Long Live Lakhain ko ratrok Duarbagori constituency ke parlo pon Dolamara Northern Forest Range ke parlo Rangsali Forest Subbit Officers Office along ke do staff atum langkijun move pen kisung thektik pusi phirangkya thengno nang pachini Pinpur dame ha ASDC adina hutsi bangso adimalong ringwell isi pipondo ajir ki ding pika jok non ke hengno laplo lapen ring setame rak thanglo bangso jok forest staff sai khietum kai ke stame ki juna lang ke nam pen loksi ki junlo Rangsali Forest Subbit Officers Office along sai klem bang hin pen nang ka chethan lu na tengke bainong kilong tangka anta lang ka chanam pen loksi jut rang ti tilo hemrit iso phan ta kachilang je phan achiklo jonrang ta sungkung titi nasinon ni litum staff atum pen forest em aphan ringwell isi anke nang pivek tha pusi chuning rilo na pen ke Rangsali Forest Subbit Officers Office along pinang an ki sung dolang athima da ke border mate aduya hoya dim pina ajonia lota chirok tok pen si kaiki ki do dim pina nasi staff atum ajo kisang dim ta siksak pikan athima ki do hemasar nung adip amta vak etlo Nasilahai sitame nanglang nangji pusi choningri padopon. Kido mene lang tawe ako henta pagolo kido hello abe di desa. Kido exactly tu ako gua ta lang abe lang ado te ruwa. Mana long dalo. Asi na tuma hi tu puto tu tu hi. Obuna ya an sine video na to no se. Asi la hem full pagoda anche ding da bi soli. Kailangan ciho kumata siksak soli tu kita kadu. Antalan tu adalah so hem long lalu nang lit nung kido hem labang so hem repairing lo po company tang thai lo ma Tang ada sing tu mana than tang tu anla ni dem tu. Atu ma klam tu patang lo tu ke lam yok hong ek lo ting na kala pikriam be ang song ta. ting la le di La le ante ingha mokha ka no pin ta la lo ma la le ingat teng la le apa nung baranda bang de ting kim di. Staff quarter repairing asai ke claim ponlo. Bon sitame contractor sikari terang abang nang claim pipa memedet lapen nang patang pipa darajok RV ke janglote RV lilap titilo. Lasila pusana rona tengpen ke claim kledat abang puaphan ke Duarbagori constituency IMAC mate education em Richard Tokbi sitame puthot nang pache claim tu paminangji nilutum staff atumpen chuning riponlo pusi pherangkia tumathengno klardak pen ninje pon. News Desk Report, Guardian Long Life.
Chandigarh University atum kachipaduk pe gajok rat lapen det pia kisung along tovar ke van pi lapen tovar ke paklang pon along kachirabdun thepi khangjanglo alang li tumpen akimi lapen project hormung ke paklang along setame aprangsi dopon bomlo Chandigarh University lake arta ke do university kali lake non het jong mate ningkan kep aprangsi kangpupon a university lang bon setame sonthan mate science na thu kiri gitarlip awarmon akimi ahormu kabonda pon rat ahong klamalong akisung pen towar ke paklang pon la pen athik jot pen do ke charli awarmon ke pado pen jo der la pen pirbia dang setame nong me chithang pon plublong non het jong birta ke ripon long tengke Government of India Controller General of Patents Designs Trademarks and Geographical Indications mate CGPDTM atumahin pen surihini rain koira si pen surihini rain koira hinia pharman ang theke paklang pon tengke Chandigarh University pen hello India lo universities la pen academic institutes ke doan angbong pen patents ke jokpon ke online kidam tang ningkan plipho angbong si Chandigarh University pen patents ke jokpon aphai ke bat ang thek pon longlo surihini ra trainer ke baningkan pharoi sira pikebra troxi patents jokpon lo surihini ra kreser ke baningkan ahut pharo ke thomra thomke patents an jokpon thulo surihini ra inkoi rai si ahut abangta pharo plira trokebra ner ke patents jokpon lo puthot surihini ra inkoi ra hini aningkan ahut pharo troxi ra phoke patents jokpon lo pining surihini ra inkoi ra ke thom aningkan ahut sitame pini arni an pharo phora troxir kebra sirke patents an jokpon pamilo kadukawe pangrum pet pen surihini ra pharo trogra khre ke thom patents an Chandigarh University pen jokpon lo labang solong phan troxi kebra ke thom dokai an patents sabang ke publish ponlong lo National Desk Report Karbiang Long Live Kidam tang chitia chiklo ni phai kre troxi ajopor phai kre sira chiti malom men tumon charting ke theke wang pena jok pinang an hemrit kena hokdun dopon lo Mahamaya constituency ke parlo pon narlong ati ador suarong along lapuson don kre plie hem tunatum kena hokdun pobirta Mahamaya constituency em lunsing terona hin pen amitha constituency along kisung pen kaikia mata jokponang ji pu matha ponsi pini amithang pen amat chithur plutsi kahumri dam padolo labangso kahumri dam ahut hemrit kachpathir pon thujia phanpura akirap pajir tekanglo kisung vek lapen ki phove kadim aklong an kahumri dam ahut Mahamaya VDC chairman Rajesh Teron Mahamaya Mondal office secretary Biren Teron lapen non hedjong narlongati rong pia rong pen lem salong kachi toydun members Indra Singh Rongpi Pendanglok Ong Dong Tum Chetong Dunsi Kai Dingpi Kapuche Meji Phan Hirjume Pitekanglo Havar ke hat pen Har Singh Rongpi Karbiang Long Live Pini prime time berta ke lapuan si kangton paniglo kardong